Nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kwa natwe makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nizera neza ko muri hose mukomeza kugenda mugubwa neza. RIB yatangiye iperereza kuri Dr Sabin Nsanzimana, umuyobozi w'ikigo cya RBC, ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ruri mu iperereza kuri Dr Sabin Nsanzimana ku byaha bitandukanye bitaratangazwa nyuma y'uko uyu mugabo uyobora ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ahagaritswe by'agateganyo ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri tariki ya 7 Ukuboza 2021. Nibwo Dr Sabin Nsanzimana ahagaritswe nk'uko bigaragazwa n'itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yemereye ikinyamakuru cya Akadomo.com ko iperereza ryatangiye gukorwa kuri Dr Sabin Nsanzimana, ariko ntiyatangaje ibyaha uyu muyobozi akurikiranyweho kubw'impamvu yise iziperereza. RBC ni kimwe mu bigo binini cyane mu rwego rw'ubuzima mu Rwanda, gifite diviziyo 13 kandi buri imwe ifite inshingano zihariye zijyanye no kubungabunga ubuzima bw'abenegihugu. Hari amakuru avuga ko ibyaha Dr Sabin Nsanzimana akurikiranyweho bifitanye isano n'umutungo w'iki kigo ayobora. Bibarwa ko ku mwaka RBC ikoresha ingengo y'imari ishobora kugera kuri miliyari 15 z'amafaranga y'u Rwanda, irimo n'amafaranga aturuka mu baterankunga no mu yindi miryango mpuzamahanga. Mu batera inkunga RBC harimo nka USAID, Global Fund, Clinton Foundation, Enable, Banki y'Isi, UNICEF ndetse n'abandi batandukanye. Akenshi rero umuyobozi w'ikigo nka RBC mu miyoborere yacyo nta hantu ahurira n'amafaranga keretse iyo bishingiye ku byemezo afata nk'uyobora ikigo. Muri Nyakanga 2019 nibwo Dr Sabin Nsanzimana yagizwe umuyobozi mukuru wa RBC asimbuye Dr Condo Janine. Mu makuru yandi, Dr Donald Kaberuka wabaye perezida wa 7 wa Banki Nyafurika itsura amajyambere BAD yatangaje ko adashobora kujya mu nama y'ubutegetsi ya banki y'ubucuruzi, agaragariza abazirimo ko bakwiriye kuba bazi neza ko ibyo bakora bigomba kugirira inyungu sosiyete muri rusange aho kuba itsinda arito. Nk'uko yabigarutseho, Dr Donald Kaberuka ni umwe mu banyarwanda bafite amateka akomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga nk'umuhanga mu by'ubukungu, uri intumwa y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yihariye mu kurwanya COVID-19. Ni umuyobozi mukuru w'ikigo Southbridge gitanga ubujyanama kuri za guverinoma ndetse no kubikorera muri Afurika ku bijyanye n'ishoramari ndetse n'ubucuruzi. Mu biganiro byateguwe na Banki Nkuru y'Igihugu bigaruka ku miyoborere by'imari iboneye muri ibihe by'icyorezo cya COVID-19, yagira inama abayobozi bajya mu nama z'ubutegetsi ko bakwiriye kuzijyamo batekereje neza. Dr Donald Kaberuka yavuze ko yigeze gutumirwa i Vatican na Papa Francis mu nama yari yitabiriwe n'abantu 20 bafite aho bahuriye n'ubukungu. Icyo gihe Papa Francisco ngo yari kwandika icyo bita encyclical, inyandiko iba igenewe abakristo ivuga ku ngingo runaka. Papa yari afite impungenge zijyanye n'imiterere y'ubukungu ku isi, yibazaga amahame ya muntu bijyanye no kugenzura ndetse no gukoresha umutungo. Icyo gihe ngo Papa Francisco yabwiye abari bitabiriye ko kuva umuntu yabaho, amafaranga ari ikintu gikoreshwa mu buzima bwe mu bijyanye na serivisi akeneye. Ati ikibazo yatubajije ni ikigero ikiremwa muntu cyabaye gikoresha cy'amafaranga n'igihe n'izihe mpamvu. Yavuze ko impamvu yabajije icyo kibazo yari ishingiye ku myitwarire, uburyo abantu bakoresha amafaranga, niba baba batekereje kuri sosiyete muri rusange n'ibindi. Yavuze ko indangagaciro ari ingenzi, nko kugira ubumenyi umuntu atazifite ntacyo biba bimaze. Ati abantu bazi ikiri ukuri n'ikitari ukuri. Ati cyo ariko kuko ibyo bazi bihabanye n'indangagaciro zabo bakora amakosa. Ati hanyuma sosiyete ikaba ariyo ibigenderamo. Yavuze ko atari byo ko umuntu arangiza kaminuza ku myaka 25 ariko ku myaka 27 akaba ashaka kuba umwe mu batunze umutungo ubarirwa muri za miliyari. Indangagaciro mu rwego rw'imari yagaragaje ko ari ingenzi kuko arizo zituma umuntu akora ikintu kiboneye. Ati niba hari ikintu ubona muri banki yawe kitari kugenda neza, ukagira ubushake bwo kuvuga oya, ati ubumenyi, umutima n'ubushake ubifite, ati wagana mu cyerekezo cyiza. Dr Donald yabajije abayobozi b'inama z'ubutegetsi niba ibyo bakora mu kazi kabo ka buri munsi baba batekereza inyungu rusange za sosiyete. Yavuze ko ibyo bidasaba ubunararibonye, ahubwo bisaba ko umuntu aba ashyize ibintu ku mutima, ati kandi n'ibyo akora bikajyana n'uko abyemera. Dr Donald Kaberuka yavuze ko kuva yava muri BAD yanze kugira inama n'imwe y'ubutegetsi ya banki y'ubucuruzi ajyemo, nubwo yegerewe na nyinshi mpuzamahanga. Yavuze ko ari inshingano zikomeye cyane ku buryo n'umuntu udafite ubumenyi n'ubunararibonye
afashwa akabugira. Reka makuru tubafitiye kuri no mugoroba turahere ko yagezweho ijya nino ku isi duhereye ku mugabane wa Afrika ku murwa mukuru wa Kenya i Nairobi aho umupolisi yishe abantu 6 inyuma yo kubica nawe arica. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma arabandanya nino nkuru. Uwo mupolisi yarashe umugore we amwicira mu rugo rwabo mbere yuko hava twa imbunda y'akazi yo mu bwoko bwa Kalashnikov agiye kwirashisha abandi bantu 4 nkuko byatangajwe n'ishami rishinzwe iperereza muri Kenya ribinyujije ku rubuga rwa Twitter. Byavuze ko uwo mupolisi yari yariye karungu atakigendera ku mabwiriza y'akazi asanzwe amugenga. Francis Wahome kuri ubuyobozi bwa polisi mu karere ka Dagoretti ko muri Nairobi umurwa mukuru yatangaje ko hari abandi bantu 2 babikomerekeyemo. Yanze kugira icyo avuga ku cyateye umupolisi iyo myitwarire, gusa yavuze ko iperereza rikomeje mu ibanga kandi ririmo ibintu byinshi adashobora gutangariza abanyamakuru. Umuturage w'akarere ka Dagoretti witwa Lamek Alaka yavuze ko mbere yuko umupolisi amesha urusasu ku bantu imodoka ikekwa kuba ya polisi yabanyuzeho ihagarara iminota 20 nyuma uwitwa Ben asohoka afite imbunda yo mu bwoko bwa Kalashnikov ahita yisharija abameshaho urusasu. Ubuyobozi bwa polisi buvuga ko kugeza ubu uyu mupolisi yari asanzwe akora akazi neza kandi ko imyitwarire nk'iyi itari yarigeze imugaragaraho. Umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters yavuze ko abaturage baho byabereye batwitse amapine mu gikorwa cyo kugaragaza uburakari bw'ibyabaye. Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru agezeho igene no kwisi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza. Aya nayo yandi ndebutse ko mushobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube, Instagram na Facebook y'Ijwi ry'Amerika ni VOA radio yacu. Mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi aho leta y'ico gihugu itangaza ko abanyororo 38 ari bo bahitanywe n'umuriro wadutse mu ibohero rikuru rya Gitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi. Amashirahamwe atandukanye arimo kwahuje n'abanyororo ba Rusimvye bo yamara bemeza ko abahitanywe n'uyo muriro atawuramenya icawuteye bashobora kuba barenga 50. Ibindi reka tubibaze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Amakuru ya mbere yuko ibohero rikuru rya Gitega ryahiye yatanzwe na bamwe mu banyororo babwiye Ijwi ry'Amerika ko umuriro wadutse kuva nk'isaha 10 mu bucagucagu bwo kuri uyu wa kabiri. Bamwe mu banyororo batangarije Ijwi ry'Amerika ko iryo bohero rigizwe n'ibice birenga 5 byose ryahiye kiretse ku ruhande rw'abakenyezi. Umwe muri bo yagize ati nta kintu na kimwe twasohoye, impuzu, ibyo kurya, ibyo kwifuka, imatera n'ibindi vyahiye. Hakiyongera ko rero abantu benshi bapfuye. Icegera c'umukuru w'igihugu yagiye kubagarukira ko yajanye n'abashikiranganje 4 w'ubutungane w'amagara y'abantu w'intwaro yo hagati mu gihugu n'uwo gushigikirana. Icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza yabwiye abamenyesha makuru igitigiri c'abahasize ubuzima. Kuri abo bantu 1500 bari bapfunzwe, 38 bose bitavye Imana. 12 bitavye Imana kubera kubura impemu boneka ariko bagundana bakaba nyene basohoka. Hanyuma 26 nabo bapfuye kubera ubushe bukomeye cyane rwose. Amakandi 69 bakomeretse cyane. Muri abo rero 34 bari ngaha ku bitaro bikuru by'Igitega baciye baza kuvurirwaho. Naho biruko amakuru ava mu bitaro bikuru by'intara ya Gitega akemezwa n'abakozi b'ishirahamwe Croix Rouge ritabara imbabare yagiye gutabara abanyororo, avuga ko abahasize ubuzima barenga 50 kandi kwico gitigiri gishobora kurenga cyane kubera abakomeretse ari benshi hamwe n'ababuriwe irengero. Ico bikoze Bazombanza yavuze nico amatohoza ya mbere yerekanye ko cateye uwo muriro, leta icayemera kuvuza abakomeretse no gushingurana iteka abitavye Imana. Sida nta n'ikintu cyavuye ko mu matohoza ikakurikiranwa. Biragaragara yuko byavuye kwitwatu tume twita installation anarchique bagenda bakwega amajana akazingiwe wenda jana hirya no hino ko yashaje telefone cyangwa dutara hirya no hino ama n'inzu mane zari zizavuba cyane amayo cyo kitakeza kiyaduka acaduka arasha cyane rwose atokombera. Nubwo byashitse mu ijoro twakengurutse kuko uraza abantu 1500 babugane ngaho bizikadukijoro gitumbuka tega zikarizo mwumvise umwanya wo gukengurukira Mukama
kuko byashobora kuba bigusumba. Aha bamwe mu banyororo bemereye ijwi ry'Amerika ko gutabara kwatevye kuko haheze amasaha arenga 2 ataka imodokari kizimya umuriro bita kizimya moto kirahashika. Kuri uyu wa mbere umunsi umwe imbere yuko iryo bohero risha muri sentare ya Gitega iri hafi y'iryo bohero ku mugwa mukuru wa politike hari habaye ubusuma bw'amadosi arenga 1000 harimwo n'ay'abanyororo. Umushikiranganji w'ubutungane Domina Banyankimbona